Pwes na yan naman ning bayong proyekto ng PPPO ngeni a groundbreaking ning bayong basketball court na makasab kano para kang physical fitness daring lokal na kapulisan italakad na ay ning balita ng Jane Argoso. Pesinayan nganing aldo in groundbreaking ceremony ning bayong basketball court ang makasahop king physical fitness daring lokal na kapulisan keting probinsya. Agpangkang Police Senior Superintendent Nicolas Salvador, Acting Provincial Director ning Pampanga Provincial Police Office, sa gawaing mesabing proyekto bang makasahop karing aktibidades, lalo na king programa ng sports and development daring lokal na kapulisan. King pamumuntok ning philanthropist ang Mr. Erwin Dizon, kaya ng Police Advisory Council members, may patupading plano ng Police Superintendent de la Roca na staff pakanita ang ngeni happy na ning Candaba Police Office. Of course, una, ang pasasalamat namin, lagi nga, yung message nga natin is buong pasasalamat kay Mr. Erwin Dizon. Doon sa mga gagamit ito, iingatan natin at bibigyan natin ng magandang meaning yung pagkakatayo nito para ito sa ating kalusugan. Kambeniting bayong infrastruktura, asahan kanong pasikanan pa, ing pamag-ersisyo daring miyembro ng PPPO at lalong maging physically fit para king maulagang obra dareti. Metong karing mapaling issue ngeni ing kaburyan ning mabilog a Philippine National Police asiguraduang ing fitness daring miyembro at ilako ring kapulisan a mabayat ing timbang. Mag-umpisa karing mayaliwang programa mo rin ng PNP. Ako po'y Jane Argoso para king News Force Pampanga, Balitang Tuto, king Balen Susuyo.